nang itu media tembangku editor pen cenglok tembangku doan tu kan undang nang cetong donan kan jadi tong sebab pen nang tu hana cohang ateng kan nang itu nang cetong don ko nang itu hana pan siap pilo ati non kini bangke ni di life long isi turning point ason lon di student life pen getting non political party alongan ni siap daito aso kelong tu tak sini di rata kan lapen ni di nada ini kan appointment nang ipivela tu kan ni kachoro di pas nang tu nang cohang kasi kecengsi nili ini bangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili kan Sarsing Phamcho lapen Roland Killing President Roland Killing lapen Sarsing Phamcho ben chenglok da Karbi Anglong Chief Dr. Puliram Ronghang Atum lapen Omor Singh Tiso MP Sar lapen da Team Karbi Anglong lapen doan BJP EM lapen ada MSC Board Chairman ben chenglok Municipal Board along Chairman LEMS along Chairman dan Bajar Committee long Chairman dan doan BJP Klem Bangku Bangki doan atum Chingwai Chingsai pen atum Chidon Sar pen ni kan ni biheg aso ni the hangta risita ni kan isi rata farman lapen khailong ria farman kardung long farman kan BJP along isi mesen eklem kachari dun long ya kan ni kan ada itu nang pi kasi nili ke chengsi la so puthak pensi nili ke chengsi ka choro kangtung ke Karbi Anglong Autonomous Council along a chief man ke thenai Dr. Puliram Ronghang CEM sir alang li khani li choro lo athe pipotma nili alang li long nili claim dun long ji la pen claim dun thekji to alang li tum nang ma tha pen nili phan an so se nang ipakeng ki claim kecok che long na pachok konji la kan so se iprang ki misen asai ki klem long ye phan alang li war sai nang pia pot ni alang li phan ninga klong tem akiro pilo la penan parta ladak BJP is Karbi Anglong along ke charipon a president Roland Killing sar lapen da Sarsing Hangcho sar president lapen general secretary lapen is Karbi Anglong BJP ada komiti doan klem bangku bangki atu phanan stame nilininga klong pen alang itu manchurulo ate party along alang itu nili phan stame isi our side kam ki klem long ji aphan lapen mesen ben ki pa klem pon ju anso se nang than nang pari pen nili klem long ji our side nang pi pot BJP a committee ada district committee Karbi Anglong is along committee doma team aphan da nili urgang pilo lapen an parta nili phan nilipini message long ji thek long lo jenili phan Karbi Anglong non he jong ki man pona MP Omor Singh Tiso sar alang li sitame nili phan nang ki choro lapen congratulate nang people alang li phan nili ninga klong pen alang li phan stame apuson alang li tumulong klem long pameka ji awar saina people alang li tum phan la choro lo lanchot kali ladak West Karbi Anglong a president Rodip Ronghang alang li West Karbi Anglong president Hansami nili chorolo lapen Bir Singh Hanse district general secretary alang li tuma phan pen atima phan stame nili ninga klong pen laso spokesperson long ki claim long pa alang li tuma stame chorolo lapen Karbi Anglong Autonomous Council along Dr. Puliram Ronghang CM sir ki japon along team Karbi Anglong along ka chirap dun doan na tum stame nili ninga klong pen laso spokesperson na nili phan daitu na pipot alang itu mana churulo lapen MSC doan EM doan lapen an parta lada BJP along kachirap kachitodun da district committee pen ha abera committee along daito ke anatum an phanstami nili ninga klong pen koson si BJP aphan lapen Karbi Anglong aphan koson si ke claim messenger ma labang ke ning si pen ke claim long je aphan si abera committee village committee a level ana phantame nili ninga klong pen choro parlo lasi non nili la kaduk kawe aphan kumane aphan si nili kiropon dak morcha do piglang ST morcha pen chenglok minority morcha pen chenglok kisan morcha pen chenglok ladak youth wing doan la pen lada morcha doan atuman stame nili la puson pini
arpu kideng long pen ki claim nun long je phan kachi sik long bangke kadu kawe amorcha doan bangstami nili himpen akiro pilo tasi kumane phan jongsi nili kiro ponolong kachuro ponolong jongsi mane phan bad de dulang pulote nili phan dianon lapen nili kadu kawe karbiang long arat phan stami nili mithang alive along nili student KSA long do bom stami nili tum ASDC lapen CPI mela movement long nili tum ke claim lun ko an ke the labangke nili tum nang tum atheng lu si theklong lo lasolong batai karbia khelong isi mentune khai ka charbo long kuson si karjab du nei ma pencheng lo kaprek asai long jutang jubat along pencheng lo do an asai long ko an na ki thek ija kong ki do lapen kachini du nan labangke mithang akhei mithang long ria phansi kachar jab dun phansi do son thotsi nili non BJP long ki claim nun pusitame isi ning theklong isi arjab thip lapen karbiang long aphan kaike kaching thur pen chenglok hempre apartment pen chenglok ki japon heglong si nili mithang ta ladak isi chief Dr. Tuliram Ronghang sar aphan ning theklong si nili mithang ning chipa thelo je non kaduk kawe ilitum hemprek le chunji pusitame karbiang long ki do barim akhei doan lapen dak karbi pen chenglok khai barim doan pen ning isi pet pen ilitum ke hang chedon pet pulote hemprek ta longji la so aning ke thepen lapen karbiang long non ilitum ke damtang CM pen mathadam pulote non ke dobama CM bangke karbiang long education ana pen chenglok kaprek awar sai ladak itum ke dam ali aphan me lang men chenglok kadu ko la so kaching thur asai pen chenglok bangke alang lipan ning theklong pen si non MSC do la kadu ko da do ap dak bangke nor party lapen dharmo lapen akhei ladak kachip lobe mote only ladak bangke itum bangke karbiang long aphan ki damtang itum kadu ko pen isya gef do ko si suluk sudak do ko si ini tum bangke gef bang fill up nei opinion dong si keledam de chat do pulo kangte openly discuss nei dukan si itu kangwai la sila bangke apor dolan la se jong si hala so pen si politically penili a problem do pute nili SPCF aphan thangna ta siksa ka ve la bangke nili tumang bong constitution do pot mohla so constitution ating kan si nang tuma ating no jai pon thui ko Tapi nang li bangke non la kesi long kan bidisar do bom nang la KSA bidisar alam long bangke nili dovek nahi pu nili pupe hai non ke sitame reality alam si nili tharang tu maximum KSA advisor non ke nili ke advisor cholo committee arlo ke kali advisor bolong advisory board along ke pinangan kapre ka tim long ta political party bang chira tu jene nei pupe la sitame nang tum lango jene ba dorok jong si CPI mel long do pulote non son jong si sumit long do pulote amlong ki jene ba non jong si inglong tholong do pulote osuk teron men chenglo la tum advisory board rason do lasi laso dim long ta ni lipi bang ke hala student youth la ke clean sheet si do nei jong si kenang sot do ni committee tu si do no hala dak sita ni problem ave je jong si nang like non ke applicable ke lilo nang like non jong si advisor ke nang like nolo pulote ni hala dak ka siksa kun ji alama lamang ke sita ni lipu bang ke ini tumge political challenge long situ ini tuma kenang bangke ini tum gak karbiang long political isi ini tuma mithang achirai ko lokana kenang du lajong si ini tuma hin penong si true political solution kani prote ini tum karbi akhai karbiang long rat aphan ke pajok li sungkru kasi ini tum true political platform bensi ini tum akhai itu ma society han pajok unji pusine lika belief dolo la so teng pensi non na bangke nili akinang sob bangke nili student life kan bangke pajok pen nili ke non ke advisor chol asi duan alam bangke nili sitame KSA aphan abangke nili advisor do advisor avelam kali do an bangke nili mithang khei jutang mithang khei phan binak lapen logo charli asong aphan isi intang rak ke parja bolong nili jakong do nili buji do an bangke kwam le sung bustame nili la so platform men si ABC sta nili nang charli posi nili KSA bangke nili jakong do an nili pirthe do tik bangke chirap chito dun bomji pusi nang le tuma thengno nili pini pakwar itu jongsi laso KSA phan bangke nili advisor do avesta nili KSA farman khei longri farman nangke apotai tin ajaga kisung long sta nili arjap ni pusi nang le tuma thengno lamchak chiti jo Hindi nang li BJP long ke join nun ke formally ke comment tu kan formally ke nili ke tuwe
Ama kopilo membership membership nilike mane koson no nili hapu CPIML along sa prang ke silong si dubong ma tidi la open bangdet ke nili open si nili claim kuna si meeting doma kuna si PC doma la pen rata phanta nili thanda je ni tumke non botai bang ke CPIML along ke ni tum dudun delo la si ni tumke Dr. Tuliram Ronghang isi ke appeal do je hemprek lapen autonomous state a issue lapen border issue ke ini tum party pathinang nilo ning sipet pen kosona towar pen sipachunji ba fula so towar pen le tum claim ra petnang fu arni pen manke ini tum garang ni long pen si claim bom mate appointment mane to base long kita BJP party long formally la pu party long join dun pu banke join dun de join aso no gel ke Tapi ultimately ke ni lige anytime alan tum no sidolo